Zdravo dragi moji i dobrodošli u Desuf inspiraciju. Danas ću vam pokazati jedan hekleni šal sa veoma krupnom šarom. Utrošila sam samo jedno klupko vune i povlačila sam po 2 niti istovremeno. Kao što možete vidjeti, ovdje na početku imam sivu i ljubičastu boju, a ovdje na kraju ovu veoma svetlu roze boju. Ovako to izgleda sa strane. Dakle, veoma je gusto i jako mekano. Prilično je labavo, fleksibilno i prozračno. A ovdje u srednjem dijelu imam različite boje koje se smjenjuju. Ovdje pomešane boje, roze i sivu i ljubičastu boju, sve boje imam ovdje, a onda sve više roze boju. A na ovoj strani malo više sive i ljubičaste boje. Dakle, veoma je zanimljivo, a sad ćete vidjeti šta mi još sve potrebno i koju sam iglu i vunu za to koristila. Tako, dragi moji, koristit ću ovu Mega Color vunu marke Rico Design. To je obojena vuna. U sredini počinje u svetlo sivoj boji koja prelazi u svetlo roze boju i završava se ovdje u svetlo ljubičastoj boji. Ovdje možete da vidite kako se oboje nadovezuju. Nit se sastoji iz 3 male niti i vremenom se jedna po jedna nit smenjuje. Ovdje možete to jako lepo da vidite. Ovdje imam jednu svetliju nit i 2 tamnije niti. Broj ove obojene kombinacije je 5. Za igle sa brojem 6 do 7, ali ja ću po 2 niti istovremeno povlačiti i zato ću koristiti svoju iglu sa brojem 12. Evo ovo ovdje, iglu sa brojem 12, teži 100 grama i 250 metara je dugačko, sadrži 80% poliakrila i 20% vune. Dakle, jedna lepa mešavina. Ja ću vunu istovremeno iz sredine i od spolja povlačiti. Počet ću s ovom bojom ovdje i istovremeno sa sivom bojom. Tu nit ću također da izvučem. Da vidimo samo gdje se ovdje nalazi početak niti. Evo ovdje. Dakle, ukupno imam 6 malih niti. Ovdje možete to lijepo da vidite. Ovdje imam 3 niti u ljubičastoj boji i 3 niti u sivoj boji. Položit ću ih paralelno, a klupko ću spustiti dole. Izvukla sam jednu i drugu nit malo. Obje niti ću tako povlačiti kao da imam jednu nit samo. Položit ću ih oko kaži prsta na lijevoj ruci, preklopimo, ubodemo i podižemo nit na gore. Nanizat ću jedan lanac sa vazdušnim petljama. Treba mi paran broj petlji. 1, 2, 3, 4 petlje već imam. 5, 6, 7, 8. Ovdje možete vidite koliko su ove petlje zapravo velike. 8 imam, 9, 10, 11, 12, ukupno ću napraviti 14, dakle još 2 ću dodati, 13 i 14. Sad imam 14 i to je moja osnova. Ubodemo u 4. petlju, 3 petlje ćemo preskočiti i tu ćemo jedan nizak stubić napraviti. Hvatamo nit i provučemo kroz 2 petlje. Jednu petlju dole ćemo preskočiti, pravimo jednu vazdušnu petlju i u sljedećoj petlji ćemo ponovo jedan nizak stubić napraviti. Ubodemo, hvatamo nit i provučemo kroz ove petlje. Jedna vazdušna petlja, dole preskačemo jednu petlju i ubodemo u sljedeću petlju. Hvatamo nit i provučemo kroz ove petlje. Ponovo pravimo jednu vazdušnu petlju, jednu petlju dole preskačemo i opet ubodemo ovdje dole i provučemo kroz ove petlje. Jedna vazdušna petlja, dole preskačemo jednu petlju, ubodemo i provučemo kroz ove petlje. I ponovo pravimo jednu vazdušnu petlju, opet preskačemo jednu petlju i u posljednjoj petlji ponovo pravimo jedan nizak stubić. Kao što vidite, tu ide jako brzo. Završila sam ovaj red do kraja. Moram malo vune da odmotam. I nastavljamo dalje. Pravimo 2 vazdušne petlje
jedna petlja za visinu, a jedna petlja da bismo premostili ovaj nizak stubić koji smo ovdje napravili. Okrećemo cijelu stvar i onda uvek idemo oko vazdušnih petlji iz prethodnog reda. Ovdje samo ubodemo i pravimo jedan nizak stubić. Zatim pravimo jednu vazdušnu petlju da smo premostili ovaj nizak stubić i ovdje ćemo kasnije ponovo da ubodemo. Dakle, ulazimo u ovim šupljinama sada i tu onda pravimo niske stubiće. Zatim pravimo jednu vazdušnu petlju, opet pravimo jedan nizak stubić i jednu vazdušnu petlju. I opet jedan nizak stubić. Dakle, uvek niski stubići i vazdušne petlje neizmenično. Jedan nizak stubić, jedna vazdušna petlja i ovdje na kraju leži kratak lanac sa vazdušnim petljama i tu također pravimo jedan nizak stubić. Kao što možete vidite, ovdje također ove šupljine gdje ću u narednom redu opet ulaziti. Ovdje gdje imam vazdušne petlje, pravimo 2 vazdušne petlje za okretanje i pokazat ću još i treći red. Idemo unatrag, ubodemo, pravimo jedan nizak stubić, jednu vazdušnu petlju, jedan nizak stubić, jednu vazdušnu petlju, jedan nizak stubić, jednu vazdušnu petlju, dakle uvijek neizmenično i već možete vidjeti kako izgleda ova mustra. Veoma je mekano. Sada jedan nizak stubić, jedna vazdušna petlja, jedan nizak stubić i jedna vazdušna petlja još i na kraju dodajemo još jedan nizak stubić. I završila sam i ovaj red. Kao što sam već rekla, sada je mustra jako lepo se vidi. Niski stubići ulaze ispod vazdušnih petlji iz prethodnog reda. Nastavit ću još par reda da heklam i onda ću vam pokazati dokle sam stigla. Ovo je jedan update za vas. Kao što vidite, ova mustra je prilično lepa. Ima lep volumen. Zbog veličine igle. Također, ova kombinacija sive i ljubičaste boje je jako lepa. Veoma se lako pravi u vazdušnim petljama i niskim stubićima. Zato je mustra jako lepa i jednostavna, koja se brzo pravi. Tako, dragi moji, u međuvremenu sam utrošila skoro cijelo klupko, ostalo mi samo još malo vune, pokazat ću im još i redoslijed svih boja, zato što je ispalo prelepo. Ovdje sam počela u sivoj ljubičastoj boji, zatim se lagano umešala roze boja, i onda se ona pojavljuje sve više. Ovdje imam znatno više roze boju, a malo sive boje samo i ljubičaste boje. A ovdje se završava u roze boju samo. Ovo je svetlo roze boji. Ovdje možda vidite koliko mi je ostalo. Tako da je ovdje ova boja ujednačena. Boje su se lepo i ravnomerno menjale. Ovdje se još vidi mali udeo sive i ljubičaste boje, a ovdje odjednom prelazi skroz u roze boju. To prelepo izgleda. Šal je ispod jako mekan, veoma je prozračan, ima puno malih rupica. Ali kada ga nekoliko puta obmotate, onda imate jako gust šal. Jako je dugačak, oko 160 do 180 cm je dugačak. Jako je lep i fleksibilan. Možete na više načina da ga nosite. To je jedan lep šal za zimu. Nadam se da vam se dopalo ovo uputstvo i da vam je bilo zabavno. Hvala vam što ste gledali Do It Yourself inspiraciju. Molim vas, podijelite ovaj video sa vašim prijateljima. Vidimo se sljedeći put. Ćao!